الله الرحمن الرحيم الحمد لله الشافع المعافي والنافع الضار الواحد الماجد المتفرد بالتوحيد وهو المبدع المعيد خلق الأشياء بقدرته ودبر الأمور بمشيئته ونشهد أن لا إله إلا الله مصرف الأحوال ومقدر المقادير ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga maastay mangud namo aga ma Islam, mga palangungan namo hapag iman, yari na isab in kita niyo haprograma ini amuin tungod maawon in pagpangadji sa kahaba be ini waktu iban mga katawtay manghuran hitukbal na to in sa lagu-lagu pagsukufa Allah subhanahu wa ta'ala. Sining kita ni masi-masi yari hiyanug haraan sin Allah subhanahu wa ta'ala kawuhi lagi masi-masi in kita niyo yari piabot niya habulan Ramadan misan yan nun agad masuk na mamaid ka to niyo ibulan Ramadan. Pangayon na to fa Allah subhanahu wa ta'ala habang man in mga ibadat sin kita niyo tay maun niya katan. Iban ang man kita niurijikan sin Allah Ta'ala in masampurna na to in bulan Ramadan. Iban bang man kita nihanugaraan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sin ka-ikhlas. Jari niya mga katawtay manguran na mahapag iman in pangadjian sin kita niyo hamapon ini in tungod paparkala among pagbasahon alamul jin. In parkala ini mga katawtay manghuran mahang pagkarunukan sing kita niyo lagi in parkala ini sa lagu-lagu amin parkala sin mga jin amin ding ha mga pipanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sila ini. Dahing ha mga makhluk, amin aun sila kandiri nila alam piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jari niya mga tawtay manghuran, may ta na mo piniin mawdo ini, in topic ini, amo in hibahagi kanyo. Sawa matawd pa rin ha mga katawtay manghuran, awam simparkala ini, misan hat atin lang tapag karunukan sin sila, iban kabubukaan sin kamatauran, bang magkasabot in parkala jin. Sabab mabuka sila, in panganal nila tinya, ininakalandok na isablong niya, at tinya suran in sila, atong mga syaitan biyan. Na in parkala jin mga tawtay monghuran, inini muna piapanjari sila sin Allah subhanahu wa ta'ala biaday sab sin manusia. Impiak biddan sadya sing kita ni iban sila in kita niyo. Ada po ning kita niyo di nato kakitaan iban in sila ini aunding hamanga piapanjari sin Allah ta'ala dihil kanila amo in wala kyaril pamanusia ding hamanga amo in gaus biya nasin maglaton-laton padukahing kauman iban lando imbis kay sin sila amo in saron doon ini maabot nila in longta imaksud sin sila na in sila ni mga tawtay manghuran di natutod kakitaan iban biya tatod sin Allah subhanahu wa ta'ala innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarunnahum natud in syaitan in iblis iban sin mga pangabay niya
dahing ha mga jin, miyamagad sing kakahinang sing kasyaytanan, na sila ini kikita nila imano siya. Kikita-kita kamo, asa kira-kira in kamo yan, at inimano siya, di kakitaan si mata sing kita niyo. Na dahil nga sabab yan, pagkain sila ini di nato kakitaan, mga katawtay manghuran, na insubay tod kita ni humalni dahil ha mga panipon sin sila. Dahil na iwan sing pangakal sin sila, karon na in sila ini nakalando tuod, in kapanganyayahan, iwan pangakal nila pamano siya. In sila ini mga tawtay manghuran, 5 lamud-lamud kato taniyo. Na naman hapagkaon, sambil papag-inom, sambil hariin din nakaw binaybayan, hariin din parkala mo, misan sambil inikaw yon halom upis, yan 5 lamud-lamud, sambil hatasin sa sakatan mo, yan 5 lamud-lamud, yan miya magad kay mo. Nasambil in sila ini nagdarato sin hasad, nagdarato sin salag-ulago igil, diyang kinila pamano siya. Sambil in sila ini bang sila makaatod, ini pabaran si mano siya, amon kimita sin aurat si mano siya, na nagdara dirahan nila sin jangki, sin hasad, iban bang imano siya magsalin, amuin magsalin sin tamungon niya, tanto tuod, ini kumatod-tod sila ini, iban bang nila kakitaan in aurat si mano siya, na pagliki-likian nila. Pagliki-likian nila. Mawaya ko iban sindi in sila yan kikita nila in kita. Damikyan mga tawtay moran, bang kita ni magpamaygo, apabila ini nagsalin, naghubo kita niyo sin tamungon sin kita niyo, umatutod sila yan, sambil hapag tukan sin kita niyo lumamud day sabin sila. In makasusa sambil papag suok paasawa, ang wakto sila pa in makauna daing kato tanyo. Habang man kita ni piyari hala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang wakto mga tawtay manghuran, di na to sadya pagkasayuhan, in kita niyo halawm jiyajang kisin sila, iwan miyamanaw pipitnahan in kita niyo, na naman haantara sin yaon halom sin pamaybay, sibu da pahang katao iwan usra papamilyan na yaon tuod, inihiminang in sila inibya din hikapit na nila pamano siya. Natan tutudin mga syaitan mga tawtay manghuran, iwan sin anak apo Adam, aun tuod ini piyagbantahan, sin sila sambil pa amo ilong tamalan nyap na indunya ini, in mabugto in long ta in parbantahan sin sila. Na in syaitan mga katawtay manghuran, huminang tuod sing katan uno-uno na tiranan hikalawng nila pamano siya. Amuin hikarihil nila pit na pamano siya, sambil amuin payuhan nila tuod mang sarapat imano siya, amuin kahinapusan sing kabuhi niya halawm ini halawm kabungsihan sin Allahu Ta'ala in kakahinang sin sila. Payuhan nila tud ini habang man in mano siya, ini makakuha ding halikusan sin agama Islam, makakuha ding rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya aun sadya laung ta hikalamud ikatilakbo paminan ka jahannam bukon sadya sila. Labi luba din iblis li'anat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Natuyuan nila din kaangi sa satun imano siya palasahon papagdunya, kalupahan in pag-akhirat. Sambil on wakto sa satun nila inmano siya painumun sin mga makailo. Pila na ding ha mga ini ding ha mga nagkuwal Muslim kaybanan, in sila ini imiinom sin mga iinuman makahilo biya na sin mga alak, na ininideng ha mga waswas, sambil ng kaybanan, hinangan nila tuddan ng man makahinang sing hinang riba. Iban huminang si mga kabatilan, damikian,
in sila ini sambil hirong harasan nila in manusia bang aun utang nila na habang man di makabayad. Bisan peng kaunan ni aun na hibayad, magliso-liso da iban niyat to iupit-upitan sin iblis, iupit-upitan sin kasyaitan-syaitanan, habang man in siya di mamayad, misan peng kaunan na yaon na aun alta niya hipamayad niya, sa hatat kala yaon siya hirong harasan sin syaitan, na amoyat tumahinang sabab hindi ni kabayad. Sambil imakasusadak pakan na sa jasing kamatay, di siya makabayad. Damikian, mga katawtay manghuran maaon doon in kaligap niya, simpagdun niya, lumiso na siya huminang simpardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil ning kaunan niya masub na sadya siya mag-israp, mag-usiba, iban, in kaibanan, in maso magdungog na sadya sin mga music, bukon na Quran, indugungon sin sila. Damikian mga tawte maran hinang ding hamang hinang pawahish, liang inliangan sin Allah subhanahu wa ta'ala sambil in huminang mga di sin ilmu sihir. Ininiding hamanga in strategy sin syaitan, damikian labi luwa na amin mga sila kaanakan, kabataan, amin maaon nila hindi magbakti para maasin sila. Amin maaon nila in pagmangi pamaas. Damikian in namima, iban sinagayba, amin magdara bisaramat tumari, iban sinamuin, amin pitnahan mo in pagkay mo manusia. Amo yan mga tawteng, iban na singkayba ng tirana. Sa imaksud niya, imaksud sin syaitan habang man sadya malong na in manusia. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna syaitana lakum aduun, fattakhiduhu aduwa. Kita ni mga tawting manghuran, in syaitan, initan tutuod inini, at tutusin kita niyo. Di manjari dahon na to magbagay-bagay, di manjari dahon na to magkasilasa. Sawabita sin Allah ta'ala, in syaitan, in sila in yan, inilandok tuod atusin kamo, dahil pagka atusin kita asing kamo na hinangan nyo tuod in sila yan amoy parbantahan nyo. Mga katawtay manghuran na mahapag-iman, in parkala jin mga katawtay manghuran, in sila ini ding ha mga piapanjarisin Allah subhanahu wa ta'ala day sabya dakato taniyo imaksod, wayroon dukaing maksud malingkan imagtag-ipon mag-ibadat sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga sabab yan pagkabiat to in sila ini biya day sabkato taniyo hinihinang mag-ibadat pakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala na di manjari in kita ni mag-ibadat amo in magtag-ipon kanila tupot Allah subhanahu wa ta'ala in pagtag-iponan sin kita niyo. Yan is informan sin Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Wala ako ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari habang sa jin, iban bang sa manusia, malingkan imagtag-ipon sadya sila inimarikako, tupot Allah subhanahu wa ta'ala in pagtag-iponan sin sila. Matod pa rin ha mga manusia, amin nagkukwal Muslim, in nagtatag-ipon pa mga jin. Nagtatag-ipon pa mga jin, nag-iipat sin mga jin. Piya iipat, piya kakaun marayaw, hinangan pabaybay, in mga ini mga katawtay manghuran hinang, amo in hinang sin syaitan, amo in hinang hika layo mo, parahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga hinang ini bukon, long tahalom sin syara, kaman ini ni hinang sin syaitan, ibaliangan sin agaman na to agam Islam, isuway tupot Allah subhanahu wa ta'ala in pag-ibadatan sin kita niyo. Matod pa in daying ha mga manusia, in biya ini hal, amo in nangangayo pa tulong iwan tawang pa mga jin. Labi luwa na mga katawtay manghuran, bang in manusia diagpakan sin musibah, atawakan diatungan bukunhat pabaran niya atawakan paanak asawan niya
diatungan simbiya ini siyuran long niya naon waktu in asal-asal in siya di maghihinang sin kakufuran sin kasyirikan di in asal-asal niya hindi magkatto pa mga sila mangingita in asal-asal niya di siya magkatto pa mga in magpuputika na hawak tuman sa tiyan na sin Allah subhanahu wa ta'ala kumiwad hangkas sa in pag-iman niya po Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumon sin kita ni mga tao tayo manghuran aun waktu mahinang sabab partandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga ni parkala datungan longta abayan inisuran sin jin in manusia. Labi luman na bangin siya sa pama nagtataat pa Allah subhanahu wa ta'ala himihinang simpardaakan sin Allah ta'ala aun waktu ini dumatungkan niya biya ini ataw mang di dumatungkan niya maun pa mga masuok niya inyat to mahinang sabab ini ding mga ibtila sin Allah subhanahu wa ta'ala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un sabab ini in Allah subhanahu wa ta'ala ini ding uno-uno ding mga ini tandasun kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala sibu dahin hinang inamin karayawan ibang kangi adu magpakkan niyo may nang yato fitna rin at ibtila pamanga sila amuin pamanga sila bariman datungan sin sila sin ibtila biya ini kita niyo mga tao tayo manghuran in Nabiyullah Sulaiman ay Nabiyullah Ayub alayhi salam nahinang sabab ibtila sa sin Allah ta'ala lamay ding hasyaitan sambil in siya nasakit in asal-asal niya in siya mataod in pangalta mataod in anak iban sin asawa niya sa nalanyap in anak niya nalawa katan demikian in pangalta niya nalawa sambil imbaran niya in tanda sin sakit niya nagkatanak-tanak in unod ding ha baran niya in nakapinda nag-ayurakan niya mo rin asawa niya pilihan bariman wala siya binin sin asawa niya naabot asawa niya na inag-usaha hasupaya sa jamahin ng sabab in kahuyanan niya sa masi-masi in Nabiyullah Ayub alayhi salam masi-masi in pag-iman niya siyandalan niya sabalan niya inyaun ibtila kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala nabangaw ding mga mano siya diya tungan biya ini nasuba in aun kaunan niya patutukon niya impanawhin niya pa Allah subhanahu wa ta'ala itantuhon na inyaun ding mga panandasin Allah subhanahu wa ta'ala kanya ayaw siya magmasukal gaman pakusuon ning kasabar niya in dua niya pa Allah subhanahu wa ta'ala demikian may nang sabab inibtila ini ding ha iqab atawakan siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala paambok ipon niya ma asaba min musibatin ma asabakum min musibatin ini ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir farmasin Allah subhanahu wa ta'ala ding ha mga ambok waktu inding ha mga inyan ding ha mga ikab amu in punishment sin Allah subhanahu wa ta'ala ini dumatong imparkala ini biana sin farmasin Allah wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir ni wayro ding ha mga dumagpakkan ding ha mga musiba inyan hasabab sin nahinang si manusia nausaha si manusia iwan maapon sin Allah subhanahu wa ta'ala inding ha mga kamatauran labi luwa na mga sila amuin nagbalik nagtawat sin mga kakahinang sin sila amo yan hinikatun niya mga tautay manghuran aun waktu in parkala biya ini amuin datungan umaway in sila ini mangjilaka pamanusia maaun waktu ding hasabab sin amuin sabab sin amuin hawa amuin nafsu iban sin baya sin sila pamanusia simuda ding habang sa jin usog iban jin babae naon waktu in sila ini aun day sa pagbaya nila
aon day sab amoy bang sila umibig pamanusya akan na aon ding hamanga pagkamasahan sing kita niyo aon ding hamanga suran bang asubuhon may takaw simud pababaian inisambag kay mo inaku malasa kaniya inaku mabaya kaniya napatumtuman na to insiya ininiin hinang inihiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala di manjari hinang pawahish in kakahinang niyayaon di manjari amo in maya siya pamano siya iban inyaon hinang mungkar hinang langgal syara hagama Islam aun waktu isa may nang sabab inyat to hasabab sin mamahuliin sila ini pamano siya adakala naanyaya sila si manusya wala kya sayuhan nabinsan na sila si manusya sababin sila ini di kakitaan labi luba na bang sa upama waktu amin hakatigid luman sabu-sabu ko miyamanaw pakubos yaon sila haran sabu ang pamupakyagiikan ikan atawakan uno-uno na amin napuhinga mo sila amo na tumay ng sabab in mamahuli sila pamano siya ampay sila ini mga tao tayo manghuran lando tuod in kaanyayahan sin sila bang sila kiyasakitan na bauson kita niyo sin labi padang hayat to amo in kiyasakit kanila بأن فإني بأن سميت ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد يكون وهو الكثير أو الأكثر عن بغض ومجازات مثل أن يؤذيهم بعض الإنس أو يظن أنهم يتعمدوا أذاهم إما ببول أو بعضهم أو بصب ماء حار وإما بقتل بعضهم وإن كان الإنس لا يعرف ذلك وفي الجن جهل وظلم فيعاقبونه بأكثر مما يستحقه kita nilong Ibn Taymiyyah rahimahullah mga ini kamumuhan mataod magjatim biya ini amuin mahinang sabab hikadugal nila pamano siya amuin napuhinga sila si mano siya kay mananing mga mano siya pagwas impanganal nila yatto tiyood sila si mano siya piuhinga doon naka amuin labay ding hamin nangihi imano siya anisabo siya rin doon kay hian mo naipanal niya to tiyood niya. Tiyood si mano siya, ihiyan siya, atawa, ini kiabusukan sila sin tuwig piyaso. Ini akan nabang mga tautemoran, ayaw tuod mag-us-us, magsabulak sin tuwig piyaso, labi luwa na hamang doon, ada kalasapon sila yaw din doon, kabusukan mo, amo na tumay ng sabab, hikapang jilaka nila pamano siya. Atawa kan, sambil kay banan mapatay mo ding mga jin wala mo piyagtuuran wala mo kinta na aun waktu dito hato in sila mamahulitod ini kaunan si Manus ang pagka wayro piyagtuuran si Manus ya na wafil jinni jahlun ang pading mga jin matodeng kanina nakalando in kaawam nila iwan nakalando isab in kapanganyayahan nila pamano siya nakalando in anya nila pamano siya maminsan na sila yaon labi padayeng sin amuin patot amuin bauson sin sila amu yato inagi Ibn Taymiyyah rahimahullah subhanahu wa ta'ala in hikaliman ni mga tawtay mong huramahin ang sabab amuin in sila ini mamuhinga pamano siya inilabay ding ha muna nito na sabutta maun in long tan i'tida wal ida an safih minhum kama yahdus dhalika an sufahin nas naon waktu hasabab sinamuin tuuron isab si mano siya amuin mang jilaka mamuhinga kanila ini na inyatto amo na tumih ng sabab amuin hika pangjilaka nila pamano siya na ini kaunom niya an yakuna sababu dhalika sihr aw naktumay ng sabab hasabab sin sihir sihilan imano siya labay ding hajin namo na tumayin amin abayan nila imano siya suran nila imano siya awang man inkitan yu piyari hala ding hamanga ini na injin mga katawtay manghuran ima na sinjin lawan si mano siya may tasyang yanan ini ni hasabab sin di sila kakitaan sin namimata si mano siya iwan malayo siya pangatod si mata si mano siyatud kakitaan si mano siya injin
amin karya sali kapapanjari sin sila. Iwan karya sali sin dagbos sin sila amin pian panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ni di manjari na to papatahon para buson sawab wala na to kikita o isim mata iwan biyabayta na ubos na biyabayta sin Allah ta'ala in sila ni di to kakitaan sin manusia. Di to kakitaan sin manusia. In sila ini. Napagkami naima na isab sin syaitan mga katawtay manghuran. In syaitan amo na inkatan huno nakalando nakalayo na siya sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala huminang sin amo hinang kaanyayahan sa laku-laku kaanyayahan iwan kabatilan iwan nakalando in kaanyayahan niya nakalando in kapag kufur niya pa Allah subhanahu wa ta'ala simulang siya pa Allah subhanahu wa ta'ala sibu dadayng habang sa manusia iwan dayng habang sa jin, iwan aun waktu sambil pa mga binatang, matawag na sila ni syaitan, bang kaunan nila, nakalando na to, din katakabur nila, biyasin iblis, li'nat sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mga kasyaitan-syaitanan, in sila hindi di isa magsibu-sibu, in darajat sin sila, simpangan niya sin sila, iwan katakabur sin sila dayng mga bangsa jin. In bang sa jin mga manusia, mga katawtay manghuran, aon din kanila bang ini jin Islam pagtawakon. Na in mga bariman din kanila, di man jari tawakon na to syaitan. Di man jari tawakon na to syaitan, in mga jin, amin jin Islam. Sabab in sila ini, di sila ini magpamuhinga, pa mga manusia, labi luwa na pa mga bariman, sabab yaon, in pag-iman nila matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kana di sila matarmilang dayong mga syaitan. Biya day sab si manusia apabili manusia wala himihinang sin pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban himihinang nakalando ning karukkaan di iban in tabiat niya bukon na biya sin karyasalin niya himinang siya sin nakakuha na tabiat sin pagkamanusia o naktumatawag sa insya ng syaitan manusia. Namangin siya wala himihinang sin parkala biyayat to. Himihinang sa sin diakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. O punta din ha mga bariman na insayat to di manjari tawakon syaitan. Biyadahan in bang sa jin in sila ini di sila makajari tawakon mo syaitan sawab naging iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Jari niya ding hunu in asal piapan jari in mga jin. In asal sin jin ini piapan jari sila ding hakayo. بأن فرمان الله سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس وكان من الجن ففسق عن أمر ربه. Di hayni matarangkato tani mga tawtay manguran in iblis ada kalain kay banalong na in syaitan amurin iblis sadya siya in syaitan na bahagi siya aun syaitan manusia aun syaitan dayong hajin. Demikian sambil pa syaitan pa mga binatang maaon day sa jumato in pagkasyaitan sin sila. Na in jin mga in iblis mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in siya ini in kaunan niya dayong habang sa jin. Bukon siya dayong dayong hatumpukan si mga malaikat. Bukon siya kaybanan in daawa nila law nila in iblis dayong mga bangsa malaikat. In sahin niya mga tawtay manguran, biya na sinasabot ta ayat, iba matawd pa ayat, kaibanan na may sarih, biya na sinisarih tod, imbiyata in iblis, li'anat sinallahu ta'ala, in kaunan niya dayong hajin, hawak tumanong sinallahu ta'ala, nagdaak kami pa mga malaikat, in papasujurun sila kan Adam alayhissalam, simujud in katan, malingkan in wala da simujud, amura in iblis, li'anat sinallahu ta'ala, sabab nagtakabbur siya. Amunat niya kana insipat sin syaitan nakalando in katakabur niya. Bang imano siya nagsipat sin katakabur na ani kimawa siya sin sipat sin iblis, sifat sin syaitan, li'nat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan ding mga sawab. Amo yung kialaknat sin iblis, kialaknat sin Allah ta'ala kan iblis, hawak tuman siya diak sin Allah ta'ala, wala siya simujud. Sa in sujud diat tubukon na to sujud ibadat, sa sujud pag-ikram,
iwan itu pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na insilay ni piyapanjari sila mga tao tayo manghuran ding hakayo, in asal sin kapapanjari kanila. Yari imbita sin Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Ini suratul Hijr. Tawakan singkitan yung tanto tunal piyapanjari na manusia dahing min salsal dahing halupa punod dahing amin lupa matuwas sarta min itom yaun ini hinang siya ini timang na dito kan apo na to Adam alaihi salam. Ada pong waljan in mga jin lamod na iblis din di hari khalaqnahu piyapanjari na mo sila. Inyo naman siya min qablu min nari samum dahing hanarka dahing hakayo amin purna kayo dahing hapurna kayo. Away tapasin Allah ta'ala jan khalaqna min qablu min nari samum gyanan sa sumiyat nari samum sawab ini Ngiyanan sa narus samum lang singkeba ng taraful lahab. Amin duhulan sing kayo yaon sa ta'wayroon asunya. Amin kayo na inibang suminop pabaran ini suminop tud ni pabaran si manusia atawa sambil pabaran sin jin apabila sila anakun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Afarman pa sin Allah ta'ala wa khalaqal janna min marijin min nar. Ito sa suratul Rahman. Ini piyapanjari na mo in bangsa jin, in mga jin, dahing hakayo. Alhasil mga katao tayo manghuran, in parat sayahon na to, in sila ini, bukun sila piyapanjari dahing hasahaya, bukun sila ni piyapanjari dahing halupa, malayang ka din sila ni piyapanjari sin Allahu Ta'ala, in asal, karyasali sin sila, kapapanjari sin sila dahing hakayo, ini impyaghinang kanila. Biar si manusia in asal si manusia impuunan si manusia kapapanjari nila in asal dahing halupa masa sumakawa in kita niyo di na kita nagbalik pakarya sa lisin namin lupa balik di na biyanan in jin di sab sila magbalik pakarya sa lisin sila amin kayo akan na maaon na in bang sila himinang sing kajahulakaan huminang langgal syara pa Allah subhanahu wa ta'ala na ini anagunda sila sin Allah Ta'ala, adabunda sila sin Allah Ta'ala hapinar ka jahannam. Mga tao tayo manghuran na mo, kami Islam, in sila ini, biya na sin sambat, biya panjari kita niyo sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iban sin sila, wayroon maksud do kay ing hambuk da, imagtag-ipon pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, biya na sin nabayta ta kain na ayat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Na pagka nasabutin din sila ini, mukallaf sila ini. Kaya wajiban sila ini huminang sin, pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kaning kita niyo, nagsibuin kita niyo, doon hasifat, sifatul akal. Wal idrak, iwan sifat sinamuin pagpinig, at tamiz bainal khairi wa syar. In magsibu kita no rin di hari. Sifat nakdarasin akal, taka-akal in manusia, demikian in manusia, tirihilan day sabsin Allah subhanahu wa ta'ala akal. In manusia, biyak turay sab. Demikian in sila ini aon day sab, tirihilan day sinasin Allah ta'ala pamaham. Ami in pamaham, demikian in sila ini aon day sab, ini gaos nila, magpinig sinhinang marayaw, iban sinhinang mangi. Kaya day sab si manusia, na yaon na biyuhus sin Allah subhanahu wa ta'ala katan ibang piyarahan pa kita ni Rasul sallallahu alaihi wasallam in Rasul sallallahu alaihi wasallam saplak sa ni pamanusia sambil pabang sa jin in risala niya na wayron day nga mga hinang marayaw manahut maaslak malingkan piabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam piyahati niya piyasampay niya pamaumat niya. Demikian wayron day sabing ha mga hinang mangi malingkan in pianib niya, piyapahali niya, o wala niya piyasaran in ummat niya, ini piyapapandaan ni Raisab. Demikian in mga bangsa jin biyak to Raisab, in sila ini, karon na in sila ini, piyapanjarim biyak desus manusia, in magtag-ipon sadya
pa Allah subhanahu wa ta'ala pakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na tiap-tiap in sila ni naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala, naraak mag-ibadat, at in sila ding mga tumunay sin ibadat pa Allah subhanahu wa tumbasan sina sin Allah ta'ala sin suruka. In mga bariman kanila, wayro untod pagduarwa, in sila ini pasuron sin Allah subhanahu wa ta'ala pasuruka, demikian imano siya, ini pasuron day sa palom sin suruka, apabila hihinang nila in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi wa bu'ithtu ila al-insi wal jin. Amu ini in baita dayang hadis in Rasul sallallahu alaihi wasallam in kauna sin Nabi sallallahu alaihi wasallam piara sila pa ilong tadun pa kauman natin pa mga jin. Demikian pamano siya iwan kanila inatin saplag in pagparasin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Imambita sin Allah subhanahu wa ta'ala, may ta sila ikabon, dali sin amin siksaon in sila ini, amin himinang sin karukkaan, himinang sin hinang, amin hinang langgal syarap Allah subhanahu wa ta'ala, wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Adapun yung mga sila, na nitumpukan na yung mga jin, wala himinang sin pardaakan sin Allah ta'ala, nagmatukas sila, wala sila timayma sin diakan sin agam Islam, pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na imasuko nila to minarka jahannam, hipagdungor sila yato. Akan na in mga inarka mga tao tayo manghuran, in hipagdungdungol niya, ini mano siya iman sin jin, itilakbo sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, apabila ditod sila huminang sin pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian habaita pa sin Allah ta'ala, walaw istaqamu ala tariqatin la asqaynahum ma'an qadaqa. Nabang sila nagpabuntol sin pag-araman nila in mga bangsa jin yan, miyagad tud sila hasara, ang bita sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul niya, namugbog sila sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanto in sila ini sila nato amuin in sila ini madawhat nila, inuman painumun sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin tubig bang nila ini mainum dito hadlaw akhirat, na tanto di natod sila uhon salama-lama. Biya day sab sin mano siya, ini bang sila himinang sin pardaakan sin Allah ta'ala, ini hadlaw akhirat painumun sila sin tubig, amuin tubig ini ni na sila uhon salama-lama. Habaita pa sin Allah subhanahu wa ta'ala, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dalil in sila ini nasabot din di imaksud din di manusia iban sin jin nasabot. Amo yan mga katawtay manghuran, sa atin sila ini aun kaus nila wala kyarihil pamanusia. Makajari sila ini maglaton-laton paduwaing kauman. Amuin nakalando imbiskay hang aun waktu hang kasasaat dasarun doon niya na. Kita niyo biya na sing kissa sin ifrit alay in sing ifrit dayang mga jin in siya ni nakalando nagbuwalin siya nakalando in kusog sin siya. Iman long niya in siya basa kapag amanatan habuk dara akon sin Nabiullah Sulaiman alaihi salam, sambil jimanji siya pa kan Nabiullah Sulaiman alaihi salam ini kawaun niya, dahon niya, in lilingkuran, in aras, sin sultan babae hawak to yato amin hayaman, alam pa in Sulaiman alaihi salam, yaon sa doon ha Baitul Maqdis, in layo sin Yaman, iban pa Baitul Maqdis, sa kakausan sin deng mga bangsa jin, di anakan ifrit, ngayanan siya, na amin long niya, dahon ko kay mo, inlilingkuran sin sultan babae Iberkis ini, hari pa kau makatindog haliling kuran mo yan, yaon na wagtoy inlilingkuran. Naon pa isab kay manadlong niya, aon isab nakaliw ding hayat to. Dahon ko isab kay mo long niya inlilingkuran yan, inara si Iberkis mo kay mo hari pa long ni makusap kusap sim amin makakusap sim matam at iniimbis kay.
nalong sing kebanan inyat to dayng ha mga rajulan salih bukun sa dayng ha jumlahan sin jin. Allahu a'lam. Na matawd pa rin ha mga kudrat sin sila ini mga katawtay manghuran. In mahal nga in sila ini di na to kakitaan to parat sayo na to piya gaib sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jari na sila ini biyana sin sambat 5 lamud-lamud ha pagkaon iwan si masaw kato taniyo iwan hatyon na to unim biya mga insila ini magkaunay sa awm ding ha mga pagkaon sin sila biya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ding kan Ibn Mas'ud qala عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن kitani ini din kan Ibn Mas'ud kiridan sa Allah subhanahu wa ta'ala unatun Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya di matunglaw niya mereka kuin hambuok da'i hambuok jin mananawag-tawag pakauman niya mananawag-tawag sinamuin ta sin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala na tiyaabit nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam na sambi padahagtu mahum sambi miyat na in Rasul sallallahu alaihi wasallam yagad pahambuk jin ini pagkatiabit ni Rasul sallallahu alaihi wasallam faqara'tu alaihim alquran tinabiyasa ko kanilang Quran hinduan ko sila sin Quran hinduan ko sila sin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan demikian qala Abdullah fantalaka Rasul sallallahu alaihi wasallam ang isa bi Abdullah hawak tumamit ni Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil lawn niya ini kita na mo lawn na in athar sinamin pianawan nila yato bi aw kari kayo sinamin pianawan sin sila yato ami bakkas papabosin sila ini nangayo sila simukat para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang uning pagkaon sin sila manguno isab masuko sin sila. Inagis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila lakum kullu admin dhukira ismallah alaihi yaqa fi aydikum aw fara ma yakunu lahman wa kullu bi'ratin alafun lidawabikum. In hadis ini pagka sila nangayo sila in mga jin simukat sila para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bang unuin mga pagkaon sin sila. Pagkaon sin sila inagis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam in kanilong na suko niyo in katan sin bukog. In bukog amuin ini kiyangan amoy nasabot do ningan sin Allah taala maksuhatin kaya bismillahan si mga sila magkakauning ha mga manusia bariman amwat in suko nila amwat in suko nila amon yaon mimikit yaon long tam kaya kaon si mga bariman ini kaya bismillahan sin sila amwat in suko nila demikian in suko sin amilong tan binatang tinaon day sa binatang sin sila ini on day sa hayop nila ni iipat sin sila na in pagkaon ni isab sin mayat to in katan sin amuin najis sin mga amuin binatang biya sin mga kambing ini sapi uno-uno day nga mga binatang labi luwan ng mga binatang amuin pagkabiyaksan sin kita niyo na inyat to amat isab suko pagkaon sin mga binatang sin sila. Akan na mga tao tayo manghuran, ayaw kita niyo to, ini bang kita niyo magkaon, in suwayra to magbismillah, supaya isa makahampit, in mga jin Islam, amo in simukat para Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang unin pasuko niya, dimuain Rasul sallallahu alaihi wasallam pa Allah subhanahu wa ta'ala, habang manyat to, masuko sin sila. Nadihay ni siya butin buko ni makna niya, amo sadya ini impagkaon sin sila, dakala ini amo din ha mga bang makato favorite sin sila. Amo in special sin sila bang makato. Nakan na ayaw ra sambil bukog tabi da kuman na sambil bukog kauno mo na ayaw. Asal niya di day sab sa pila na din ha mga bangsa muslimin kalupahan nila bang sila umalupa pagkaon ni magbismillah. Na in makahampit yato apabila in bangsa muslimin imalup pagkakaon before sila simungit, wala misan nakapeg bismillah, wala nakasuko intay manghud niya jin Islam, sa in makasuko sin pagkaon yan, dayeng ha mga jin kafir. Dayeng ha mga jin kafir, kansuwan in jin kafir. Yami mga jahulaka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan dayeng ha mga katawtay manghuran, iban in Rasul sallallahu alaihi wasallam, idha dakhala ar-rajul baytahu
sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ar-rajulu baytahu fadhakara Allah ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, faqala asy-syaitan la mabita lakum wala 'asha, wa idza dakhala falam yadhkur Allah ta'ala 'inda dukhulihi qala asy-syaitan adraktumul mabit, wa idza lam yadhkur Allah ta'ala 'inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal 'asha." Rawahu Muslim. Kita ni mga tautay manghor in hadis ni kan Jabir. Karidasan sin Allah subhanahu wa ta'ala akan na dalitud in sila ini sumaw kato tanyo sambil amin sumud palom simbay maghula-hula sin palom simbay ini sumawra sila ini maghula-hula rin doon. Unin baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang kita ni sumud palom simbay sin kita niyo suway kita niyo banglong niya apabila sumudin hambuk usog paway niya iniibok kung sadya usuda na imbaway bang sila sumud palom simbay apabila sila simabot pa Allah subhanahu wa ta'ala hangan sin Allah ta'ala nagbismillah siya hinda do hawak to pagsud niya iban hawak to sabi siya kumaon inagisin syaitan la mabita lakum wala asya wayroon na kamo nakahampit sinamin hantian sin kanyo habiyaon iban damikin wayroon na yabutan ni pagkaon. Sa bang wayroon lang niya nakapagbismillah, apabila siya simud isab, wayroon siya nanumtum pa Allah Ta'ala, wala siya timumtum, dimikir pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, doon nakapagbismillah, wala siya nagbismillah, inagisab sin syaitan, adraktumul mabit, nabiyaon, nakaabot na kamu, sin aon na paghantian sin kamu. At inihaon na paghulaan sin kamu. Wa idha lam yudhkirillahi ta'ala inda ta'adamik yan, bang wala siya simabot, nagbismillah hawak to pagkaon na inagin sin syaitan qala adraktumul mabit wal asha nabiyaon ini aun pa suko niyo paghantian damikyan hapagkaon sob na kamo nampay kita niyo mga katawtay manghuran di tod kita niyo mabaya sauhan sin sila ini in karya sala intabiat si manusia di tod siya kasauhan nasambil imakasusa sambil papagsuok pa asawa ini sumuok pa asawa inta ka asawa na sumaw sila ini aun waktu makauna pa rin kayo mo. Aun waktu makauna pa kayo mo. Sabab, apabila in usog, before siya sumuok pa asawa niya, unahan bagtoy limingkod haunan ni syaitan. Limingkod haunan ni syaitan. Nabang di siya makasagbot sin susugsuhon, amuin piyamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayaw pa kamisan in Rasul sallallahu alaihi wasallam magsugsug da, amuin hipagsugsug dyan in dua ini. Nabang di makasabot makasugsug, na amo na yato, sabiyaw haunahan niya liminingkod, di mo sadya kakitaan. Yasawabin yan, ini parkala, piyakaib sin Allah subhanahu wa ta'ala, na amo pa imakaw na kayo mo. Kanaon waktu pagwa sin bata, duwa yung insipat niya. Nagdara sin sipat, amo hindi mo hikasipat. Amo yan makatawte. Sabang mo diyo ang piyagdua ini, before ko simuhok, sa pagkalupahan da sing kamatauran. Labi luba ni mga long ta baakot mga pangantin yan, aun waktu kalupahan nila. Nasuway, before sila sumuhok, before sila long ta maghamok, so hapalon nila ni dua ini. Uno yung dua ini, Allahumma jannim na syaitan, wa jannim syaitan ma razaqtana. Amo ini hipanginwa mo, bang long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang niya nasugsug indwa ini, pagubos, kaya pangindwaan, pagubos, dihilan sila ridji ki hawak to yawn, dihilan sila ridji ki sinallahu ta'ala anak, na mahunit makasasat in syaitan pawata-bata. Mahunit makasasat in syaitan pawata-bata yan. Sababing kataan sin pag-anak, ipagbugsak pasikan hinan niya, puhingaon sin syaitan, ulinan sin syaitan, aun waktu akan na bata-bata nakalando in bang sila in tumangis, lando in tangis sin sila, na ada kalaya to ulinan, ulimangan sin syaitan. Kanaon waktu pagwa sin bata-bata, ang kaymanan, inwayron salla, kawa ini aun na mga salla. Mataod pagkamasahan sin kita niyo. Akan na mga sila puros, na ayaw magpasad, damikyan in ama ayaw magpasad, indaran niya basa-basahan inasawa niya, ini sapu-sapuhon basahan sing Quran, bukom music ini parungog.
Jari ni mga tao tayo manghuran, in mga jin, aon sila mga kawakan ta rin doon, biya na sin nasabot, wayron to nasabot long taneng hakitab sin Allahu Ta'ala, iwan hasunat, amuin, yamin tiyo gila to long ta, in biya mang uno kain sila ni biya day sa manusya, aon mga paghulaan sila, biya mga city atau kauman, amuin long tatartan to kanila, na wala to damarakuman, imbita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na yung mga kaywan ng sunna, tiyayin niya in amakin biya na si mga amin mga bay atawakan amin bay takas inini mga bay takas mga tao tayo manghuran amin long ta sa amin haunted house inilando to din pagbayan sin sila paghula-hulaan sin sila akan na bang ko makalabay ha mga biya ini magpatilibon ko wagtoy pa Allah subhanahu wa ta'ala dumikir ko pa Allah ta'ala magpatilibon ko dahil hakangian sin syaitan iwan biya na sin amuin mga pangjajambanan. Pagsisialan sin kita niyo, ini ang kawakan mo yan doon in sila, di na to sadya kakitaan, na sa wabang ko nag-CR pagubos, ini nagsalin ka wayron misan tamungon mo, tanto-tanto kikita-kita ka, iban pagliki-likian impamaranan mo, kakitaan nila in aurat, sin mano siya, amo na to yung pagliki-likian sin sila. Aun wakto bang sila bayaan, umibok sila pabara sin mano siya, na aun na wakto bang sila bayaan, abayan nilimano siya ini. Abayan nilimano siya. Pila na ingwa dahil hawak tumanggi mo dahil hasiar piyo nung hinda, piyo nung hiuto, kimangi imparasahan niya. Sa hasabab sinamuin long ta dakala kya sa buwan niya un injin, di maratong in long ta in kasyaitan niya, mangjilaka siya pamano siya. Akan na bang sumut palom sin siar, akan nabita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi al-hushus muhtadara fa idza ata ahadukum al-khala falyaqul Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi al-hushus in hushus ini bang mapakato sa amin nakaw na tuwayroon pa before pa CR hinangan halom simbayan namat to sila lumayo pa mga milonta mga makato di pa amin mga niyogyaon, amo hindi sila kakita nito hato kanila amin long ta batang hulma sa amin hulma yaon di kakita magpa kani kalimbunan sila sa imaksud na rin yatin niya pangjajambanan amin pagjajambanan muhtadara inyan long niya magdatong doon injin in mga kasyaitan-syaitanan nabang sila long ta kawayaan nila mamuhinga sila mangjilaka sila pamano siya na saron doon. Nabang kamulong niya maun hangkatoring kanyo mabaya lang tamanjamban doon nakamangihi atawa uno-uno namin aun hajatun mo inisuway mamung siya Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith umani mangindwa siya sinini utuhan ko magpatilipon ako kay mo daying ha iniding ha syaitan usok iban sin syaitan babay amin kangian sin syaitan usok iban sin syaitan babay atin niyan din doon aun syaitan usok aun syaitan babay beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam napila na din ha mga katawtay manghuran na sumud na sa japalom sin CR di misan mangindua sin maini akan sa din dito ginis na insumakit intian niya lugayan na halom sin CR in kaybanan sambil magulakan magsilawak pahalom sin CR na inyaw ayaw tud ko magulak labi luwa ning kabataan langon sing kaamaan langon sing kainaan ayaw pasaran ing kabataan magsilawak magulakan halom sin CR halom sin kasilya sabab yan din doon yan paghuhulan sin sila adakala kasabo bang dumatong impang jilaka nila jilakaon in anak mo jilakaon in bata jilakaon hisyusyo na in himinang simbiat to halom sin CR karon na inyan din doon sila kimikita-kita kato taniyo jari na sila ini mga katawtay manghuran mataod pa sambil mga amuin katabo-tabuan yan din doon sila kana piyang ini piyang Hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang kita matupatabu ayaw rat ini imang Hindu kita insumugsug kita sin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir nabang munasugsugin yan inilapasan ko sin Allah Ta'ala dahing hapit na sin syaitan dahing ha mga panipo sin syaitan dahing dunhayan sawab dunhayan abita sin hadis
mapatindog niya pa impanji at niya makusok doon ni syaitan. Di na kami suyo yan hinang sintawo. Ginis barapa na din doon impang lupang. In panglaog pamano siya. Pila na in naglagot. In nag-asagdugo doon halom sintawo yan. Hasabab yun doon in kasyaitan-syaitanan. In pamit na nila pamano siya. Hasupaya maon in pag amborda si mano siya ibang simpang lupang. Ininihinang sin syaitan. Kita mo na yung mga tawiya da kumang kaywa na magdararang sinista. Imang lupang mapapagkahin niya mano siya. Butangan pa in ista yaon amin ice inilong ta tang na yato ice amin long ta amin ice scrap yaon. Amin ice scrap, amin kahoy-kahoy ice scrap yaon ipagbutang. Nabiya ang bukon na. Amin ice kiss na yaon biyan lago mga indak mo sin ice kiss ni butang hababaw sin ista. Impangato sin mga tao yaon mataod in ista. Dahil neto hinang panglupang hinang sin syaitan neto. Di ito kawayan sin araman na to. So why, yung mga tao biya ini, magtawbat sila pa Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw to sila huminang sin kakahinang biya ini. Jari niya mga katao tayo manghuran, iban sin mga kaibanan pa, mga kalungag-lungag, labi lumakakimbahan, inyang paghulaan sin sila yan din doon. Iban mga on sarapat, in sila ini, liangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in amuin manghihikaw din doon halom sin lungag yan. Sa waktu doon paghulaan sin sila dakalayan sa abo in naghali-hali namo na yato makapangjilaka. Akan nalangon yung kabataan labi luwan hamang kakimbahan bang sila makita lungag aun waktu tiluan pasimbato lapatun. Adakala sa abo yaw din dunaon in sila naghali-hali. Namo na may nang sabamang jilaka sila pamano siya. Iwan magbusog si Matug Piaso ayaw. Busukan si Matug Piaso atau uno-uno namin makamumula. Na ayaw sapin sila yan, mapuhinga day sapin sila, numanam day sap sinamiin masakit, nabang sila makananam sin masakit, dayang hasabab sin, may nang sabing biyato, na pananamon nila mano siya, sin labi pa dayang sin kasakitan sin sila. Amo yan mga tote mga una. Sarain sila ini, na makajari sila ini, magpinda-pinda sin luparabos sin sila. Amo in, laong ta, amo na may nang sawang kakitan sin mano siya, sa inkita si mano sa yato bukon yato amuin matan karya sali kapapanjari kanila ibasin dakbusin sila beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam oning mga bahagian iniding kan Tha'lab al-Khashani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-jinnu thalathatu asnaf sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa wa sinfun hayyatun wa sinfun yahulluna wa yad'anun ini amwat rawahu Tabarani. Nagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam in jin nabahagi sila ini patu asnaf itong kabahagi. Aun nung na din kasinfun lahum ajniha aun din kanila bahagian taga pikpik sila ini. Naglulupad-lupad maglupad hatasin ayan at magpahatasin ayan magpaharad sila hangin tiap-tiap aun pikpik aun gos nila lumupad. Deng mga yan. Hinikaruan niya sinfun hayat. Dahil nga mga inijinisan nila, amuin has, ini kamumuhan magpasarupa, kamaturan magpasarupa sila ni has, ini iwan pakaiwanan, ini baita, riwaya, ini sinpo, hayat, wakilab, sambil pa mga iro, magpasarupa sila ini, magpasarupa sila, pa mga has, pa mga iro. Akan nabang akong kakitan niyo, hapamaybayan niyo, mga has, ayaw ka mo mag-us-us, mamatay, ayaw ka mag-us-us mamuhinga, ini adakala inyan ding ha mga jin, sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam, ba ini namayta siya bang aong kakitaan niyo ba ini ding ha mga awamir, sabab hawak to yato, ini hawak to man aong ding ha mga jin, ha taahaw ini ha Madina, isimud pa ka Islam, na ini long sin Rasul sa aong ding ha mga tay mangud niyo jin, Islam simud long ta ka Islam, na maong kakitan niyo min awamir. May mga awamir din maksud may mga doon. Ini halom sin pamaybay niyo mamimataki sila doon sabab in kamatauran maghula doon halom sin pamaybay ami magkaumpabay inya ding ha mga kamaturan kanilang ha mga jin Islam. Na maong kakitan niyo tin mga hasbiya ini ayaw ka mag-us-us mamatay mamuhinga kanila malingkan in bandaan niyo makato bangkaw jin na ikaw hasupaya di ko majilaka, di ko mapuhinga,
na bang kaujin, ikaw matu, supaya ko di mapuhinga. Bang pag-ikato, di pa siya, doon pa, na ayaw na ko mag-ang-ang sa patayan na. Ipapatay na faktulhu fa innahu syaitan, ipapatay na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nawlaw na inyan syaitan, atawa isabi niyan, karya sa mangungutkot na tuod. At akala, ikaw pingkaunahan. Mas maraw pa, ikaw makauna din sin, siya makauna rin kay mo. Amoy matundok ka. Nabukunahat yato, sa uno-uno na dahing ha mga binatang at tawa ka mangungutkot mao palong sa imbahay ayaw ka mutun mag-us-us biya na si mga tangangang uno-uno na nabay tabiyata sin Rasul sallallahu asin Ibn Taymiyyah rahimahullah al-jinnu yatasawwaruna fi suwar al-ibil aw waqtu mga jin magpasarupa sila pa mga dagbo pa sarupa unta iwan sapi iwan al-ghanam samit pa kambing iwan singkura, iwan uno-uno na binatang. Sambil parakbo si manusia, magpasaro pa sila. Magpasaro pa sila. Biya na sinjimatu, hambuk, amin syaitan, nagpasaro pa sila. Magpasaro pa sila. Hambuk ayin syaitan, hawak tumanit, nagpasaro pa siya manusia. Ninduman na po ni mga bangsa Quraysh. Ininaaw mo nin pagtipon sin sila. Ini badaan na dua, ini maaw ni pag-artubang, ini atubang nila iwan sinduka ing agama na nagpasarupay manos ya. Nagpasarupa in iblis ini. Sambil long niya inagpunin kaybanan, bunuon nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bunuon nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inagpunin ni mga min Quraysh amuin mamuno para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagparagbos in syaitan ini pahambuk tao ini hambuk long takikilahon sing kauman yaon hal yaqtuluna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam aw yahbisuhu aw yukhrijuhu unukalong long si mga piyag ununo patayon nila in Rasul sallallahu atau sagkaw nila atau pawaon nila din doon kama qala ta'ala bi'anasin parmasin Allah ta'ala yamkuru bikal ladina kafaru yusbituk aw yaqtuluk o yukhrijuk o yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin na hawak tuman na po ni mga bangsa Quraysh to amuin mamuhinga para Rasul sallallahu alaihi wasallam in iblis nagpasarok po siya kay Suraka bin Malik in amok Malik in siya inihambuk siya kikilan na kura din doon na hawak tuman among kikilan ambuk siya mula sing kauman yaon hawak tuman din doon inagin niya, nagpasarupay na kulong niya, hambok ako na yung mga taon niyo, dahil mga pangdaig niyo, na pag-ubos, hopon tabang long ni kagunahan niyo uno-uno na, nayari ako. Di ta kamulong na sa rundun hiwin. Misang pauno na biya, di in kamula na, di ta tuod kamulong niya hiwin. Nahawak tuman, na doon na nag-atuwang na, napagkitasin, pakitasin kaywanan, miyagoy na bagtuhi, miyagoy na insaitanin, yamin nagpasarabos kay Suraka bin Malik, bin Ja'shin. Nagparabos siya ini, miyagoy na bagtuhi. Pagpakoy niya, amin napak natin na in pagpakoy si Muslim, amin nagambuk, nagatuwang, nasong na mag-atuwang, ininagi si mga tao niya, pakain kolong na Suraka, in ako long niya, in ako pangdaig niyo, sa long niya, di ta kamuhibin, sa inakulong niya inni bari'un minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab hawak tuman kita niya ni maug impartulungan sin Allah Ta'ala pa mga mujahidin kita ni mga malaikat bagtoy nag-us-us minig in nag-us-us bagtoy amin jin ini in syaitan amin nagpasarupa pamanusia tiniaong gaus nila yung mga tao tayo manghuran pag-ubos din ha mga bahagian sin sila yahulun na wayadanon amuin humanti sila maun pakauman yan at pahula yan pag-ubos magbing na samig sila diato sa dyan ha mga kanila dyan niya mga tautay manghuran in bang sa jin biya na sin sambat in kitan in sila inidi na kakitaan aw na ha mga ini kamubaratan niya bang sila ini maminsana mamuhinga pamano siya sibu da habaran si manusia, hawa sin pamaran si manusia, iwan halom sin pamaran si manusia, aun waktu papag-akaron nila.
In paminsan ipang jilaka nila pamano siya pagkakaunin nila in halom iban si wa baran iban sin halom. Sa mga ini dayong hapuas dayong hapagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala dayong ha kudrat sin Allah subhanahu wa ta'ala na amoyat to imayin ang sawab labi luwa na pa mga kababayhan bang sila mangjilaka labi luwa nang sumuk paman bang sumuk pamano siya ini pakababayhan muna ingkang iyang kamudaratan ini pababay amuin tagangan nila impagburusin kababayhan. Tagangan nila, hinangon nila tuddan biya din hindi hikaburusin babae. Nabang isab sa pama doon hawak tuman naburusin babae, lawangon nila sa bindam mong biya din hikapakpak sim bata-bata yawn. Aun waktu isab, doon papanag ng pagburos na, di ka na naman simbabain siya hati buros na sa sahon. Higong hakasan si Iblis, papahinangon si mga mabubugat uno-uno na, sambil papag lampasohon, pag uno di makita si mga langtakan at biyayan, ibang tabi at simbabai, bang makita may mga kaukan at biyayan na bagtoy sa magmumus. Nahawak tumanin siya, panagnaan, wala niya kasayo ni siya, buros siya, na sasahon siya yato sin syaitan amuin papag busy ho na paghinang nasambil din doon laulon na aun wakto mo na yung gumawa ini sawab sinamuin malaul na siya amuin may nang sabab yato may mapakpak na amuin kasi guma na sadya in long tenduko ding ha sikahan niya amo yan dami kaya mga tao tayo manghuran in sila ini tagangan nila impagburos, iban hinangon nila sawab, pagangan nila impagdurugo sing kababayhan. Akanaon waktu madili amuin buko normal impagdurugo sin sila, tagangan nila yato sabawng gos nila to amuin sumud pa para si mano siya, sawamin sila aun waktu bukon sa jalong ta ini katan, aun waktu pakatan hanggaw ta baran makadjari na itusuran. Aun waktu isab sambil ha uno na part sa lom sim pamaranan si mano siya suran nila ha uno na yung kabayaan sin sila akan na in subay resab in kita niyo inihiminang sin hikataming ini den kanila labi luwa na impagbasa sin Quran den ha mga hikataming hikaanib sin kita niyo hakangian nila mapagbasa sin Quran ha mga kabaybayan buko music sadya in hiparungog na to ha kabaybayan sin kita niyo sawab hasu ini bang music syaitan in sumud halom simbayan imaghula sa Quran sabi bayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ayaw niyo singura in kawaybayan niyo pangungubulan sabi na pagbasa ang Quran di na pagsambahayan ang sunnat sa basahin niyo sin Quran in syaitan makoy siya bang biyabasahan sin suratul Baqarah labi-labi na in bayan makoy in syaitan din doon demikian daran nakita niyo sa magbasa sin ayatul kursi in yan mahinang sawab hikataming na to dayong ha syaitan, dayong hakangian nila, in demikian ipagbasa sin daran sin sura amin to sin ikhlas, sin falak, sin nas, dayong ha mga hikataming sin kita niyo katan, labi luwa na bang kita niyo sumatog, na basahon sin kita niyo. Iwan amo yatin pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang kita matog, mag-ail kita, iwan mamasa kita sin Fatiha, ayatul kursi, iwan sin tukul, ini ang pahisa po pabaran, insyaallah biidnillahi ta'ala in panugtog mo yan bang munabasayan na halom ko protection sin Allahu ta'ala halom ko parihala di ko sasahon iba marawra kuman ipang dungom sa bang ko di makawasa ginis na in sumud palom sin umo ginis na in matakainop mo sambil matakainop ko inkaw nagjima iban sin syaitan nasupaya kung makaanib ng hayat to na ayaw mo tuod kalupahi ayaw mo kalupahi in ding ha mga in susuksukon biya ini iwan parihalaon na to in sambahayang 5 waktu labi-labi na ay niyandeng ha mga dan tiranan hikaanib na to deng ha paniksa labi iwan pakusukon na to in panawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala in panaw bangyaw in panawhid mo in sila yan mabuka kay mo sabi sila ini mabuka sila ha mga sila yaon doon in gawgot panawhid nila pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin pagtawakkal nila iwan sin kasaba sin uno-uno na piaratong sin Allah ta'ala ibtila kanila mahuli ini miyabot na in waktu sin kita niyo
murah-murahan papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.